Dwarbaguri constituency ke parlo Deithor police station mate MEC Richard Tokbia constituency along Niphaing Koira ke thomar ni Congress Klembang Phatum BJP along Kachpa Abdul. Greater Hanjang Langso Inter Village Football Championship 2021 Patumi Pen ke Patu. R2 Pala Marjan Mohor ke Ponji aphan Patumi Pen ke Pangcheng Pon. Ingdeng hini Puroni Mandal Executive Meeting Bharatiya Janata Yuva Morcha Mai Kangni. Dipu Eboretam Craft Center Conference Hall along Kichengsi Assam Deputy Commissioner Mai Kipa Dopon Mai Pinini Phaing Ko Rake Thomarni Kipa Jutpon. Birta Kemi Lochari Abang Abang Pia Dumapan. Dipu Commerce College Amlapati along Kep Angdeng Ki Untang Adumapan Higher Secondary First Year Arts Lapen Commerce Stream Apartment Admission Pi Bomlo. Lapen pi ponbom krehini angdeng mate higher secondary angdeng ki ungtang atumapan BA lapen BCom first semester KK Hondigo State Open University ke Parlositame admission pi ponbom lo. Dolang atuntu MA Political Science first semester KK Hondigo State Open University ke Parlo lapen secondary mate Kep angdeng ke Parlo National Institute of Open Schooling sitame admission pi ponbom lo. Angton ben kachini ponji aphan lamri hing pen Birta and ponmi laki jongpon phone number along. Phone number laki 8638576919. Ruithule thotlo 8638576919. Aduntu 8638675464. Ruithulo 8638675460. Aduntu 8638978724. Ruithulo 8638978724. Kardom pinia Birta than bang pinili merina hansepi non arjikta Birtang ton pen. Niphaing Koira ke thomar ni Tarabasa Seed Farm IB along Karbi Jutang Jubad Lamed Lamchong Pachethang Jipupen Matha Ponsi RT Production ahin pen Lapen Karbi Jutang asong lang pher hawara maya tum kachirap kachetudun pen R2 pu Karbila Marjan Patumi pen mohor ke nepang chengpon tanglo. Mohor ke nep kang pupon amaya long Karbi Jutang asong tiripia mai pu Chandra Singh Kro Cultural Secretary Bhupon Tokbi KJE lang pher hawara mai pu ke hai timung pen chenglok kaprek man ke do bang phubang phiatum chetong dun. R2 ala Marjana long Bijoy Lekthe lapen Sami Kiraning tipia hin pensi Chiparjan ponpo. R2 ala Marjana long Bhaiting ti lapen Nigom rong hanga hin pensi lang dun chari pupusi Birta rib dun long. Lapen rotonte rang hin pensi labangso la Marjan ke cheng pen ki juda lam chirap dun po mate produce dun po pusi Birta nang pachini dun. Walong komaji penjir song teron 365 News India. Karbi Hanspetik Homajor Langher Mandoli Committee Joinot और विशेषকৈ आरती प्रोडक्शनत R2 নামৰ কথাছবি নিৰ্মাণৰ বাবে আজি বহু মহৰত আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এইখিনিত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো যে বৰ্তমান কালত যে সমগ্ৰ দেশত বুলি নহয় সমগ্ৰ বিশ্বত যি কোভিড আক্ৰান্তৰ প্ৰতি যে এটা প্ৰভাৱ পেলাইছে তাৰ মাজতো আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বিকাশৰ স্বাৰ্থত আমাৰ লাংফেৰ মাণ্ডলী সমিতি আৰু আৰটি প্ৰডাকশ্যন তেওঁলোকে যিটো নেতৃত্ব বহন কৰি এটা কাৰ্বি কথাছবি যিটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হৈছে সঁচাকৈ তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সফলতাৰ বাবে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই মই তেওঁলোকক মই এটা আশীৰ্বাদ মোৰ ফালৰ পৰা যাচিছোঁ Niphaing Koira ke thomar ni arni kang sampor phai ke thom malom pen hanjang langso ke pachok la malong puthot Greater Hanjang Langso Inter Village Football Championship 2021 ke pathu ponthu ke damtang jangmia chiklo niphai krisir ke bla pen Niphaing Koira ni nini ke pathu pedo pen corona awur ki thora jo ke pathuing ton nang koklo lasi patumi puthot football ke pathu ke cheng ponthu patumi ke pathu te rana tum lake berong thoma te ran la pen angjok te rona tumang bongsi che pati pon ke pathu pon boma hot hin te rana tum 2-2 goal chipisi draw deadlo puthot penalty si chithur pon thulo berong thoma te rana tum angjok te rona tum 3-1 goal pen parem pon Hanjang Langso pen bisu lekthe 365 News India
Lakhaing ko ra Trok Dwarbaguri constituency ke parlo Deithor police station ke parlo Nifaing ko ra ke thomar ni MEC Richard Tokbia Hemalong Damsi BJP along Congress claim bang phatum chipa ogdun bangso along ke Japon Karbi Anglong Otan Mouse Council CM Tuliram Ronghang pen MEC Richard Tokbia tum ke Japon BJP asong along chipa ogdun tanglo alang litum aphan patumi dipu MEC Richard Tokbia mithanga Hemalong deng ponsi karchu pidupon laso tenglang damlo te kebang MEC election ahut Dwarbaguri constituency along ke BJP atumsi joy ke pen ke haipon jang ring do tanglo athe Dwarbaguri along ke do Congress asong japo atum an ke MEC Richard Tokbia along si chipa ogdun lablu pole jongdun detta hinuni patumi Dwarbaguri Congress asong japo atum BJP along ka chipa ogdun ke CM Tuliram Ronghang pen MEC Richard Tokbia tum aphan ke claim ke damaning ka chit hedu na pot pusi pherangkia tum aphan chithan pon Laswalong Congress IT Cell claim bang pujuswang ti Samsoning ti Anparta KADCC Congress Mandal Mai Phuren Singh Tero natung MEC Richard Tokbia long puthot Congressman chi UC BJP along si chipa ogdun tangdo Dwarbaguri pen amosing ti 365 News India Karbi Anglong District Social Media and IT Department no Vice Chairman no si bini pengen ini ka adang District Congress Committee long ni Social Media atau Vice Chairman atau kaike matuki social media pen dili dual kawli founder congress along mahin pen ke bini pen ke dili bang ni jo presentation ke dili pen rajyo dengan ala lapen ke dili dual kawli founder congress along mahin dili ingkan kocok pun president lem apu se hem itu kisu lapen ke bini itu kisu isi region lata Pai nipa ingkoi rahini pen ingkoi rake thom aparman difumati pung aboritam craft center conference hall along nipa ingkoi rahini pen Assam angkang pi kichengsi deputy commissioner conference amai pedopon labangso amai along Assam chief minister Himanta Biswa Sarma pen pangcheng ponsi Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang ahin pen Karbi apoho pen archu pon padu labangso amai along nangchi tongdun deputy speaker Assam legislative assembly ke hai Dr Numul Mumin MP Horen Singh Be MLA lapen Chief Secretaries Additional Chief Secretaries Commissioner lapen Assam angkang pialong thongkebra ke thom District Deputy Commissioner atum sitame chitong dun pen RD pidut lason sipini nipaing ko rake thomar ni labangso ke chengsi Deputy Commissioner Conference amai misen pen pachun pon longlo lapen lason thak thaksi kebangja ningkan mate ningkan surini rain ko rania farman kisik pon adim sitame Tezpur longsi hokpon Birta pangdak pon dipupen onward milik 365 News India নামেৰে এটা মানুহক ভূমিৰ সমস্যাবিলাক দূৰ কৰাৰ বাবে এটা নতুন মিছন চলাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰ ডিটেইলছ আমি সময়ত আপোনালোকক কম বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যাতে সৰ্বসাধাৰণ জনতা ডিসি অফিচতো আহিব নালাগে সেক্ৰেটাৰিয়েটতো যাব নালাগে হয় পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে আৰু নহয় সেলফ সার্টিফিকেশনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন নিজৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে সেই বিষয়েও এই বৈঠকখনত আলোচনা হৈছে তৃতীয়তে বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি সময়মতে আমি কেনেকৈ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে এই গোটেই সময়ছোৱাত খৰচি মাৰি আলোচনা কৰা হৈছে জিলা উপায়ুক্ত পৰ্যায়ত প্ৰশাসনত থকা যিবিলাক অসুবিধা মেন পাৱাৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চলৈকে এই গোটেই কথাবোৰ ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে পুলিচে লৈ থকা ব্যৱস্থাসমূহৰ লগত সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কেনেকৈ একেলগে কাম কৰিব পাৰে আমি ড্ৰাগছ ধৰিছোঁ কিন্তু ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰাজনক ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰা কামটো হ'ল সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এই দুইটা ব্যৱস্থাক আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ এই গোটেই দিশবিলাক খৰচি মাৰি ইয়াত আলোচনা হ'ল फुलुनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो फुलुनी हार्मोन क्लब साहेमलोंग भारतीय जनता युवा मोर्चा में कंगी
मैं फु धुनीराम रong pi pen si मैं chari pon si मैं pang cheng pon मैं long man peng pen kache tong dun BJYM dun मैं फु EKADC जितेन बे महिला मोर्चा मैं फु kakrung ti sopi मैं long kache than pon lake non MSC kilik nangli po pora hut फुलुनी constituency long BJP pen kache toy dun ji mate MSC aphan kapahai pa omu choji aphan si Chethan Chimun Pon Lapen, Fuluni Constituency Longke, BJP a song pensi, High Pon Vegji Puta, Ningje Pon, Lapen, MSC Kilita Hut, BJYM Atumpen, Jakong Pidunji Puta, Chethan Pon. Langhin Pen in Jojet Rongpar, 365, News India. Fuluni Mondol, second executive meeting, labangso, a meeting along Nelitum, Keseparai Pon, Lasonsi Separai Pon, no? Jesu Kedamtang, MLA election Hutstame. Nelitum la constituency alo ki ongdung bot bahini seng lo bot bahini seng pen se Nelitum la son se BJP a party aphan a committee 10 penta kache pa hai pon la basol thegel tum che theglong lo non la son ra thal se Nelitum kewangji MSC election hut kewangji MSC election aphan je la son ra thal tum che pa hai pon thuji la so pudamlo plotang Nelitum BJYM Fuluni Mondol aro tum je jako masih fera labangso mailo jitu le damde pachat board committee or board bahini ke seng le damde pachat along ans dambe non puthot de tum pale dam thu po se labangso amailong tum chingwai pon cheparai pon Pinia Birta ke lapuan sekang ton iglong arni keme kardom